Kwaba kuhle kuphinze ngihlangane nawe embukele etindzabeni kulethela Dona Bukhoma emkhulu khaya eAuckland Park la ku SABC 1 na kule high nathi letihambe mbili. Ngenhlanhla ngoba ngifike ngezwe lokhu la kade ngisanda ukubonana nomongameli. Ngizoya nje kuyena ngopositive na ngelinye ilanga. And yes, tea with everyone is always welcome. Umholi we MK Party Jacob Zuma ufuna kunatsalitiya na mengameli we ANC Cyril Ramaphosa. All these issues that are being raised are issues that are in the white paper, and there are also issues that government has already started to take action. Hulumende wakuleli ukhulumisana nalamanye emave akule ngabathi eAfrika kude ucacisa ukuthi lemibhikisho lekuleli kulamalanga imayelana nani. We will contact them, we will help them with their visas as the Department of Sport, Arts and Culture. Sekusele maviki ukuthi ucala umqhudelwano wenzebe yemhlaba kanti leli liwulenzele ngalabovu lomqhudelwano. Umholi we MK Party Jacob Zuma ufuna kunatsalitiya na mengameli we ANC Cyril Ramaphosa. Kulwa kwalaba bobabili kwaqala ngalesikhathi mengameli Ramaphosa athatha sikhundla eqenjini le-ANC nasembusweni. Lebeka ngimengameli Zuma wabe sewusungula licembu le-MK leselehlise amavoti e-ANC kuya ngaphasi nje kwa 50 wema%. Kepha kubukeka ngathi bafuna kuthelelana emanti. Bake badlala ndzawonye kutepolitiki kephanyalo setimbangi. Kepha-ke njengoba sisho sithi ngeke nabatitha noma abangani nomphela kutepolitiki kungabathi mfuno kuphela letingaba ngonomphela. Ingabe nyalo sibona kudala kwabusha kwetimfuno letifanako kutepolitiki emkhatsini kwemengameli Cyril Ramaphosa na mengameli phambili Jacob Zuma. Ngifuna ukuthi ke ngenhlanhla ngoba ngifike ngezwe lokhu la kade ngisanda ukubonana nomongameli. Ngizoya nje kuyena ngopositive na ngelinye ilanga. Ngiyomtshela ukuthi baba akwenziwa lokho. Mengameli ANC Cyril Ramaphosa naye uvakalise ishisekalo ekuhlala phansi kukhulunyiswana ngetepolitiki na Zuma. Ngaphambilini mabhanejele we-ANC ifikile mbalula wasiciza simemo sokukhulumisana nesasivela kulolu lusele mengameli MK Party Tony Yengeni. It was a wonderful engagement, and yes, tea with everyone is always welcome. I'm also willing to have tea with you. And to you, Heidi, as well. Ngalunye uhlangothi EFF itumisele ekusebenzisana ne-ANC ne-MK Party. It's important that the ANC knows that not in the foreseeable future will they ever win elections. Never, ever win elections outrightly. They are going to win elections working together with EFF and MK, reclaiming this country back to the rightful owners. I-ANC eGauteng sevele iyasebenzisana ne-EFF kanti-ke inelihlelo lokuvota ne-MK Party. Sekutubuta ukuthi ingabe kwendekani ngale emakhwacelene emkhatsini kwalabohola babili be-ANC ne-MK Party. Asetule mathube ukuthi kungenelele inkantolo eTelkhetfwe elidzabeni lwe-IEC ne-MK Party. Lokhu kutangemva kwetingxoxo mayelana nekumiswa kwelicala lebelifakwe yi-MKP. Tikhulu te-IEC tihlangane nemholi we-MKP Jacob Zuma kanye nebaholi balelicembu enkandla itolo kulungiselela lukhetfo labohulumende betindzawo ngenyanga yeLweti. I-MK Party itawuchubeka nekuphikisana nemiphumela yelikhetfo noma ngabe sekuphele iminyaka lemibili. Lo mhlangano lebolindwe ngalabovu emkhatsini kwe-IEC nebaholi balenhlangano bohlose ukukhuluma kabanti ngebavoti base-KZN. Tutimbili letinhlangano lichaze lo mhlangano njengalobe impumelelo nanoma ngabe kunemaphuzu labangakavumelani ngawo. Kamuva Zuma uthe kufuthi elihlehlisa ilikhetfo lolitako kulindwe imiphumela yesikhalo lesisenkantolo. Possible that as and when we engage, we'll be able to find one another. Okay, so it is still our position, yes, but a position that will be subjected to this particular process that I'm talking about. I-IEC ngalolunye lihlangothi ithi nemsebenzi lomkhulu ukuvikela ukutimela kwayo iqinisekise ukuthi isebenza ngaphandle kwekwesaba nekungachini. We understand that they, like us, are very anxious to have whatever issues that are outstanding to be resolved because they matter in how elections are dealt with. Let me put it this way. There is a lot on the horizon we look forward to.
We know that both parties are keen to have this matter. I-MK Party ne-IEC bavumelene ukuthi batawuba nalomunye umhlangano kude batfole isisombululo kulokungaboni ngaso linye. Hulumende wakuleli ukhulumisana nalamanye emava kule ngabathi eAfrika kutawucacisa ukuthi lemibhikisho lekuleli kulamalanga lephikisana nekuba kuleli kwebantu bakulamanye emave ngalokungemthetho isuswe yini. Indvuna yelitiko letebudlelwano nemave emhlaba Ronald Lamola ithi umthetho wekungena kuleli uhlose kubukisisa ucatulule tingcinamba tekungena kuleli. Indvuna yelitiko letebudlelwano lamanye emave ithile live liyayisebenta indzaba yabantu bangaphandle bakuleli ngaphandle kwamaphepha lafanele. Yaphinze yenda lubito kubethe umthetho ukuthi bende umsebenzi wabo ukuqinisekisa imithetho ekungena kuleli. All these issues that are being raised are issues that are in the white paper, and there are also issues that government has already started to take action, where the president, through the State of the Nation address, announced the appointment of the process to appoint labor inspectors that are supposed to enforce the labor laws, and also the appointment of immigration officers. Lamola uphinze ukhulumisana nebelengani bakhe kuleli vekade labavalise khotheteka ngalembhikisho kamva leqondiswe kubantu bangaphandle labethe amaphepha lafanele kuba kuleli. I have indeed had interactions and engagements with my counterparts from Ghana and Nigeria. But I want to state firstly, with regards to the issue of demarch, it was only our charge in Ghana that was demarched. In Nigeria, it was our own charge who requested the meeting to explain the situation. If there are issues we need to attend to, we can attend to within the parameter of the law, the legal law, immigration law that each country has. Labo abameleni ngizamafrika kumavela hlukene Afrika batawuchubeka ukukhulumisana labo labasemagunyeni kumavela basebenzela kuwo. Ikhomishana yamadlanga iveka bandi ngetingcinamba tekuthola kwetitsakamiva letilinganiselwa ku200 million emarandi enyangeni yenhlaba nga2021 KwaZulu Natal. Letitsakamiva talahleke Port Shepstone ngaphasi kwesandla senhloko yemaHawks KwaZulu Natal Major General Lesija Sinona. Ngekusho kwemibiko kusolwa ukuthi kulahleka kwaletitsakamiva ngiko lokwaholela ekutheni kubulawe bantfu eGauteng. Njengoba likhomishana lamadlanga libe seliyashintsha ligaya ngalomunye umhlathi labuka ludzaba lwetitsakamiva lamuhla bekubuka indzaba yecocaine lebeyibita 200 million emarandi leyalahleka yabuya yabangundzaba mlonyeni kuleli. Letitsakamiva talahleka kulesinye setakhiwo ePort Shepstone lapho bekunetinsolo tekuthi lesakhiwo besigadwe inhloko yemaHawks Major General Sinona. Lekutsiwa amange asicize ngendlela efanele sikhiya seligumbi lebelinalo letitsakamiva. Here, obviously, the whole process was upside down, to say the least. And it was never supposed to happen like that. So, if General Sinona had proper control over the key, he was supposed to open that safe and not provide the key to anybody under his command. Nakuchukwa kubuka kube sekuvela ubufakazi lobuthi Sinona waniketa sikhiya laba bekabaphethe ukuthi bayawulanza emasambulu lebeyangathingekisa nhlobo. This is the only matter where such samples were obtained. So I find it extremely strange why it would have been done differently now. Lokhu bese kuvusa imibuto yekuthi kwendiwa ngabomu yini lokhu kutewuba nemaphutha bese kulahleka letitsakamiva. Commissioners, that is why I've said at the inception of this portion of my evidence that I have my own strong views about what transpired here, but it needs to be deduced to facts and evidence. Uyaqhubeka umsebenzi wale commissioner. Licala lenkhohlakalo nekushushumbiswa kwemali lengu27 million emarandi lelithweselwe bekakhulumela iANC Pule Mabe nalabanye lasolwa nabo lihlehliselwe kumhlati nge28 kuyo lenyanga lesetulu enkantolo yamanje Palmbridge. Umshushisi wembuso utshele inkantolo ukuthi basalinze tetfulo te-NDPP. Emva kweminyaka lemibili amangalo kwekucala Pule Mabe ukholela ukuthi lokuhlehliswa kwakamva kwalelicala kutaba kwegcina wangeta ukuthi umbuso nebameli bakhe solo bayachumana.
our senior counsel representing ourselves indicated in court that it must be placed on record that this is the final postponement. Otherwise, if there is another postponement, we will have to exercise other platforms allowable for in law. We have always cooperated with the state, and the state has always been helpful in that regard. Mabelo wamela eceleni esigungini setulu se-ANC kuvelonke kulandzela kubekwa lamacala uthi solo utubophelele ebulungeni bakhe ku-ANC. Of course, I'm still very much a member of the ANC. When they go out to vote in the local government elections on the 4th of November, I will again do what is expected of me. We will vote for the African National Congress. It has only, of course, limited my active participation in the work of the organization. I've done so for the past 10 years. Mabe solo uma ekutheni umsula kanzi kulindeleke ukuthi avele nkantolo mhla tinga-28 kule nyanga lesetulu. Kuletinye ke nasibuye titolo. Tangoma teltulu tikhiphe isixwayiso semvula lehambisana nemoya lonemandla ikakhulukazi etifundzeni iMpumalanga Kapa neNtshonalanga Kapa. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi tiyatholakala ke nasenkundleni tekuxhumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, YouTube, X na ku SABC Plus. Tangoma teltulu tikhiphe isixwayiso semvula lehambisana nemoya lonemandla ikakhulukazi etifundzeni iMpumalanga Kapa neNtshonalanga Kapa kanti tifundza letsenkhabeni yelive tingahle tibukane nemakhata lashubisa umkanja. Asathelekile emakhata lashubisa umkanja etindzaweni letinyenti eGauteng. Besimo lesiphutfumako eJozi banxusa abashayeli betimoto ukuthi bacaphele emgaqweni nalabahlala emikhukhwini ukuthi basebenzise paraffin ngendlela lephephile. Residents in our low-lying areas who normally, cross river streams while they're conducting their daily activities, we are pleading with them to ensure that they avoid crossing those areas. Umcondzisi welitiko lotekuphepha netekuvikeleka kumasipala lomkhulu Nelson Mandela Bay Shadrack Sibiya wecwayise takhamuti ngesimo selitulu lesimatima lesilinzeleke ukuthi sihlasele iMpumalanga Kapa lamuhla. We will work with these departments, in particular the INA, to make sure that they don't only start preparing when we are expecting the adverse weather. So the preparation must be throughout the period. Kanti ke eNtshonalanga Kapa khona kulindzeleke ukuthi emakhata nemvula lehamba nemoya lonemandla ithekabete kakhulu indzawo yaseGarden Route. It will spread mainly to the Garden Route, affecting municipalities like Oudtshoorn, Mossel Bay, George, Knysna and Plet. The warning is at a level 8, so it's quite a severe storm. Njengoba emakhata asaqalile takhamuti letivele tisebungotini tiyatibonela ukuthi tenda njani kulempilo lebitako nesimo selitulu lesibi. Linyendi kepha lethemba ukuthi lusito lutawuvela dledlana thite bate ukwati kumelana nalesimo. Imindeni emadvodza lamathatfu lathunjwa imbombela eMpumalanga enyangeni lefile ifuna bulungiswa. Khasima Mkhomazi, indvodzana yakhe Gift namachawethila bathunjwa eplazini eSudwala. Ngemva kweliviki kwatholakala tidvumbu letintsatfu tishiswe tangcongce eHazy View. Van Roy Tsatsi loneminyaka lengama-28 ubukene nemacala ekutfumba, ekugcekeza nekufuna imali ngenhloso yekulimata kanti uvele enkantolo yamanje eNelspruit. Kubuka kabanti ke ngesimo sekwenyuka kwemafutha etimoto sithumela tinsambo kuNonhlanhla Jele eMpumalanga lo insatheli yeSABC. Nonhlanhla, ingabe abantu baphumile yini ngetinkani kugcwalisa petrol etimotweni la ukhona khona?
ngikubingelele Lindelo ngibingelele nababukeli emakhaya njengoba usushilo ipetrol siyazi ukuthi iyakhuphuka namuhla makushaya nje u12 petrol bobhadala 3 rand while i-diesel yokhuphuka ngabo 6 rand njengoba ubona la emva kwami. I'm just going to move nyana kancane ngisikhomba ukuthi kwenzakalani la sikhona sise garage ekuthiwa kusemkhathini le garage just outside mawuceda ukuphuma nge-Nelspruit wemalokishi anjengabo Likazi abo Thekwani North Thekwani South abo Pienaar kanjalo njengoba ubona Lindelo abantu sebaqalile ukuphuma bazozama ukugcwalisa just before u12 o'clock. Siyazi ukuthi abantu abaningi abala basuke edrobheni bachayisa emsebenzini bagijimela ukuthi maybe bazawuthola ukuthi la akugcwali kodwa esikubonayo ukuthi abantu baphumile in their numbers and I'm sure kusazoqhubeka kugcwale njengoba ubona kancane and into esinye sibonayo la Lindelo ukuthi baye exercise i-patience bayalindana bayamelana ukuthi umuntu adlule omunye athele kanjalo abanye on the other side of la sime khona bathela khona i-diesel sibonile nama truck amakhulu nawo aphumile in their numbers ukuzama ukugcwalisa Lindelo just to make sure ukuthi makushaya u12 and of course moving on from kusasa bona at least sabagcwalisile. Obviously siyazi ukuthi le garage le during last month le khathi ipetrol ikhuphuka nakhona Lindelo at some point beseyiphelile la ipetrol beyivalile so asazi ukuthi kuyozala ngomoni should ipetrol or i-diesel iphele kuyo yona le garage njengoba ubona kugcwele. So on the other side la sikhona already traffic nayo seyaqala ya build up abantu bagijimela ukuza kuyo yona le garage abanye of course Lindelo bozama ukufika kulama garage alapha kubolikazi nasePienaar esaziyo khona nakhona ukuthi I'm sure kugcwele njengoba abantu bazama Lindelo ukumake sure ukuthi bayagcwalisa imoto zabo before le petrol price ikhuphuka namuhla ngo12 ebusuku. Lindelo Angibonge kakhulu ke nemhlanhla ngesikhathi sakho mbukeli uqinisekise ke ukuthi ugcwalisa imoto nawe sikubudile ke ukuthi njengemthengi kukulimata kangakanani ke lokunyuswa kwemafutha etimoto umbono wakho uyalandzela. Impela kusilimata kakhulu sitereke emaphokethini ngoba ngalendlela unyuke ngakhona le diesel nale petrol imali yona solo ngalakithi emisebentini solo isame njalo. Umsakazi kubi kakhulu silimele South Africa thina futhi samngemuntu engadzinkulu angazi msonzi nje ukosilimata kakhulu cause bengathi uthi nga100 rand ngiyothola u4 liters kodwa manje ngalo 100 rand wami sengiyothola amalithala amancane ngala imali kumele ngiyikhiphe iningi kakhulu. Ukukhuphuka kwembaseli ihluba buthongo ngoba nakunje yonke into iyakhuphuka khulukhulu ukudla na ungaberegiko of uhola imali engaphasanyana uba sekingeni ungathi uhulumende angafaka isandla ahelele naye. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kudiphendvulela ngawo. Nazivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Sekusele maviki ukuthi kuqala umqhudelwano wendzebe yemhlaba kanti leli liwulunzele ngalabovu lomqhudelwano. Indvuna yelitiko letemidlalo Gayton Mackenzie memetele balandzeli labalishumi-nesitfupha labatawumela leli kulomqhudelwano. Emagama labalandzeli labakhethiwe amenyetelwe. Contact them. We will help them with their visas as the Department of Sport, Arts and Culture. They will carry our spirit. I want to thank everyone that participated. And I want to say we still have 4 spots, wildcard spots, open. Those spots that are open, we will, on social media, starting tomorrow morning, together with the people, listen to suggestions. Which 4 people should occupy those 4 remaining spots? We will go on social media, on my social media, on the Deputy Minister's social media, on the social media of the department. We just want suggestions. And myself and the Deputy Minister will decide the 4 remaining spots that are open. Kuna Sindisiwe Mlangeni ke kuleti hamba embili kuleti phume embiteni kuligwalagwala FM. Wota nato Sindisiwe.
Angithatha ngatoto timbili Lindelwa ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sikhulumisana nayo iNational African Farmers Union sibuke naye indzaba yenyuka kwamafutha etimoto ukuthi lo mkhakha ingabe uthikabedeke kangakanani sophindze sixoxisane nayo Public Service Commission sixoxisane naye njengalwadi somadoda afikeni ngetisebenti tahulumende letimiswe emsebentini kodwa tiyabhadalwa asithathe tinsambo ngitibuyisele eGoli. Ngawo-ke mbukeli talamuhla siphindze sihlangane ngalwesine letelama leti-ke tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa kulokunye-ke tikolwa letikhethekile entshonalanga Kapa ikakhulukade Eden nase-Central Karoo District titawuvalwa kusasa nangalwesine kute uphephisa abafunzi nabothishela emvuleni lenemandla ungaphuthelwa-ke simo selitulo nanto zakhe ngemva kwetitolo Nthambama lenhle. Sikubingelele sikwamukele kunasi simo selitulo kusihlwa namuhla ngolelo muhle angisho kucala umlomo ukuthi mahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka cishe ke even lonkana ngolelo muhle nobe ke aku 30% kuletinye tindzawo ikakhulukati entshonalanga Kapa kepha ke asimile ku 80% mabuka ke la ingabe nelive kanzi ke ingcenye yesifundza ke la Eastern Cape ikakhulukati kubogcebe khalapha kuye ke la 100 ngolelo muhle kanzi ke uma sichubeka sibuka ke la naselangeni kusasa sachubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba simile ngaye ke la 60% ikakhulukati empumalanga yelive kepha ke mawehla entshonalanga Kapa ngolelo muhle asimile lapha kuye ke la 80% njengoba ku 30% mabuka ke la cishe ke tifundze lethe ngabe nelive ngolelo muhle kanzi ke isixwayiso lesivela ke la ekuba ka South African Weather Service ngolelo muhle likhombisa ke kuba nemvula lematima mabuka ke la empumalanga yelive ikakhulukati ingcenye yesifundza empumalanga eGauteng kanzi ke liduma kakhulu mabuka ke la ikakhulukati tifundza letseligwini nelive ngolelo muhle kanzi ke la naselangeni la kusasa sithubeke njalo ke lesixwayiso njengoba ubona ke lichubeke nekuduma kakhulu etifundze letseligwini nelive kanye lemvula lenemandla ngolelo muhle njengoba likhombisa ke nelwandle kugubha ke emagagazi kuleto tindzawo letoya kanzi ke masibukele amazinga ekushisa kutseme njani kakhulukati elangeni la kusasa Masibuka ke sifundza eGauteng indzawo letifana ke lana Pretoria lipholile ngaye ke la 1614 eJohannesburg kanzi ke mabuka ngale bo Bronkhorstspruit ngolalo muhle lapha kuye ke la 16 lo usho ukuthi lipholile kuleto tindzawo letoyo kanzi ke sifundza eLimpopo indzawo letifana nabo Musina lapha ku 26 lifuthumele Thohoyandou ngaye ke la 27 beke 29 eGiyani lapha ku 27 ohleleke ngale kuBuphalaburu ngolalo muhle ngaye ke la 27 kanzi ke sifundza eMpumalanga mabuka indzawo letifana nabo Sikhukuza lishisa likhipha umkhovetsheni nga 30 kepha ke lifuthumele eMbombela nga 25 kanzi ke Carolina lipholile nga 17 ohleleke ku Emelo nga 16 kanjalo nase standard uyofika ke kubomkhondo ngolelo muhle ngaye ke la 18 kanzi ke iKwaZulu Natal indzawo letifana nabo Vryhead lapha ku 2018 ngolelo muhle kakhulukati Ladies Meet Pietermaritzburg nakhona likhombisa ke la kufuthumala kanzi ke Eastern Cape indzawo letifana nabo Maletswayi lapha ku 9 kabe kubanza kuleto indzawo letoya kanzi ke emakhanda ngolelo muhle letinye ke indzawo letikhombisa ke kuphula na kuleto indzawo letoya kakhulukati sifundza ke Eastern Cape kanzi ke Western Cape bo Vredendal lapha ku 19 Beaufort West lapha kuye ke la 11 kepha ke mabuka bo George likhombisa kuba lapha kuye ke la 19 ngolelo muhle kanzi ke Northern Cape indzawo letifana nabo Uppington yofika bo Springbok lapha ku 13 lipholile kuleto indzawo letoya kanjalo na kubodi nobe ke kube kubanza ke ekseni indzawo letifana nabo Kurumane ngaye ke la 1 kanzi ke Free State bo Bothaville lapha ku 13 eVelkom lapha ku 12 kanzi ke mabuka indzawo letifana nabo Bloemfontein ngolalo muhle lapha ku 3 ekseni kepha ke likhombise ke la kuphola ngetikhathi ke Ntsambama ngolalo muhle kanzi ke siqhubekele sifundzeni ke la iNorth West mabuka indzawo letifana nabo Tosca lapha kuye ke la 14 kanjalo nakubo Vryburg kwehleleke la kubotawu kanzi ke mabuka indzawo letifana nabo Rustenburg ngolalo muhle lapha kuye ke la 17 ngolalo muhle kungako bengikuphathele kodwa busuka bube lobuhle.